Ni suwing ba sakanti ko Don Bosco Media Network ko narim chaksoa, anga Alicia A. Sangma, na simang na daan ni Koburang ko para katinga, katsa bichungrang, Garoland State na dabi Tommaniko October Kurusko Dakanggen, bike chao ko para mamanam, Mid-Career Interaction Program ko salgatam ng mata, NHRC Rimpu Bagan narum aman kaparang ni gaman sandigen. Jugmuk pa Koburang, October Jani Kurusko Tariko dalbik pa tumbi munga ni ko tura sungjumao, titing aja playground no Garoland na dabi Ongatgen, ya tumbi munga nyo India asong ni dingtang adok ni dolang riba iba kuranggen jekai Tripraland, Boroland, Karbi, Gorkhaland, aru gapan dorang National Federation for New States Baksa riba bakuranggen ini Balkarin CH Marak, Garoland State Movement Committee, Co-Chairman aga nangaha. Anjung na gapan na adok ni Manderang chetbeya uni, takchak na aru bakram na riba na matnode, achuk sungdung pa sakanti riba na manjuama aniwas ngangaha. Anga anjung ni Garo jonggapa nugaparang ko, ya tumbi munga nyo rakin bakko, raang na didia, anjing kujosan anjing ni achuk asung naro achuk jat na hai anjing apsan khat na apsan kurang na aniwa akan dapang kuha. Sakantinan nambik wa salam ko GSM sini bimungo oncena kusyong bea sakantinan salam. Angay sumayo na semang sakantinan ya sini gi mamot na kusyong bea Garoland State na mengi hazagni korukni Oktober korusku tariko talbi pa tumbi mongani ko chura songjen ma Ongatgen. Unigeman ya Garoland State na tumbi monganiyo achka songni arung thang Indiani bakranguni sakantikon tnga Garorangni palo GSM sini bimungo kasma sakantikorum chaksuna kusyu ngenga Garoland State yan Garorangni state ungen aru Garorangan iko diman kainga aru Garorangnan anseng sasuna anseng ya Garoland State ko anseng donanggen Garoland State na mange ya hazagni kurukni bilsio Indiao tentang jatrang state dabi ke perang dunga yani budi ba bimang National Federation for New States ba NFNS ni bimang pangsake aru yani dalgapa Professor Munis Thamang Delhi University ya Professor inga one head unge ya NFNS ko delinga one Gorkhaland State na takar kepaunga unigeman yan sekarang ni maambio ba Garorang ni history o skang ba changna India gemuko state na takar keparang gi kolachirang donga uwa manguni NFNS ni dulgapani akan tinik dede sa korukrang sokpainga unigeman Garoland State na uwa mang chakna bainga ngode ansing atska songo dong sukupa angni kasara junggoba nugobarang magoba pagobarang aru atska songo songdongoba sakanti maina na a aru anga ribazawa unigeman kepen dorang ba kepen jatrang ba ansing Garoland na sapurkanai bainga unigeman ansing ba uamang ni baingon ansing ba no ko chusi dong gija jakko to jakthom gija kusko kukhip gija hai ansing apsan ukhatna apsan jaarina apsan jakona apsan kurang una tidak kode ansing ni Garoland State sasoni sasongona ansing ni dedang ni sudrangona ansing tunangta mergen ken Garoland State ansing niam kita lekhachi penchi ain kita ansing na taperkinga aro ansing ni Indian Constitution Garoland State ko na beldonga unigemansa talo Garoland Statement Committee GSMC Garorang asukrang talo state na demand kainga ye jani skutari ko pulsar bike esa ko sorani light sopya sungoni ko chawanga ya ko sora police station o kese kata kobor ko manani gitari chawgumin bike ko mairang onuk mana yo kobor ko manin ba sorani police team rang bekan mairang chiri angi bike ko nikya ha chawanggamen mande sakani ko budi dake rama manaha rama man ko mandirang ko singsandiani ko dakko bangbata akka gegini garirang ko wamang Shillong ni ko chawronga aru wamang ko daktal kepanong soma Eastern Khasial District ni ngani aga nang ha ye jan chiche tari ko skubaji mang soma ye police ang sorani nong sama song chinar man ko mande saksa ko rumbatiri ang ha aru police rang ya bike chadul pa mande kurmaha wago singani ko dako wamang chawang pa scooty gesa aru bike kegini ko manaha ya jan chisku thar kapsan police team rang wamang officer in charge inspector penhulang MC aru Shillong ni special team cell baksa ge chisa chawgumen bike rang ko nong sama songoni ko manaha chawgumen bike rang ko dondang pa biap ko nong sama songni nongkrem locality unikya jio chawgumen bike rang ko thari dappe gari ni registration number rang ko bodole thole thari phalong achim gumuk chugumuk tige chibonga bike aru scooty ge esa ko manaha un baksan chawpa sakatam ko manha yani gun police rang je mandirang ya chawani
bak tungga parang ni amsan yan ho dakinga ani parakatinga. Mid-career interaction program ko salgatam na Armed Forces or Civil Service ni officer ang na Headquarter 101 area Shillong Ongatgen, evolving joint functional structures for real-time intelligence gathering and sharing ya timo pangchak ya program ka bachingata jenya jani khulgni thariko machken. Ya program mo golpo gapa Lieutenant General KC Panchnathan AVSM GOC 101 area o thumbag pa Manderang na dengtang nengnikani rang ko rabay plak ni damsang kam kaani ko nanga ani aga nanga or uyani rang ko bayat nagtabakrimi kam kaanyo ya program mo thumbag pa sakan tikon akan ko patien ko dakanga. Ya program ko dengtang Manderang sekian ko nanga ya sekian nirang Armed Forces or Civil Service ka ingpa Manderang na namgunyo nga wamang nya asong na kam kaanyo kring bat na aro asong ko rakyan yo. Sa kulgrupi Manderang ko Dosgri Rimpu Bagan ni Rim.A ni gemen wamang National Human Rights Commission o katna pe wamang Dosgri ni kwama or BJP ni Vice President ni Bimong ko tole potan ni ko thalach nagtabak mga aduk ni BJP President Ernest Mori aga na Rimpu Bagan Rim.A man ko sa kulgrupi Manderang wamang ni Dosgri ni ko tole Rim.A ni gemen jingjing atinga pangpatan aga na wamang ko pulis rang tole pale chakpan ni sakyon kana Mori aga na wa NHRC o kadunga pulis rang ko action akan geta or Rimpu ni ko sa ko tole potrak pani gemen no ya pulis rang custody ko amachim ni court rang wamani mula ko jegala yachin anjing wina makna ni Mauri aga nanga yan daan na kupurongan ni sing basakan tikon metela.